Simko Shikak peshawaye karizmatik u bave nasyonalizm u netevexwazia nuya Kurd. Lidiroka teji buyera Kurdistane de hinek kesayeti hatine meydane ku nave vanne bitene li rupelen diroke belkuli hizra gişti ya gele Kurd de girtine. Khorten ku çekil girtin ne bohez belku bo bidestveanina maf bo azadiye u bo paşerojek ku gele Kurd bikarete de hebe be sivikati pekirine be tepserkirine be inkarkirine te de biji. Lina van naven mezinde yekşi van vek alavek geşbui. Binecamerane hate temirandin. Simko Shikak. Civanek şi hozeke mezin. Reberek şi nivşa serhildane, merek kuli serdemek gelek dijvarde alaya serhildane birindkir, uşevji çave şahanune yaran revand. Ev gotara, baskirinek dubare, leji avirek nu bi ciyan u şehid buna Simko Shikak. Ne bitenevek şoreşvanek an seroke eşiretek, belkuvek peşenge siyasi bi ditinge hek servetir ji sinoren eşiretu hozan. Emli vele koline de bi şirovekirinek dubare ji armançen vi, pevajoya siyasi u militaria tekoşinen vi u ikaneta eşkereya destilata pehlevi ku bi kapandinu falan terorkirina yekşi yekemin reberen modernen kurden camda. Şirovedikin. Hervisa bi belgeyen li çakkaniyen diroki u le kolinen nu, emde eşkere bikin ku Simko netene kesayetiyek eşireti. Belku simbola tevgereke bu ku hizra serbikveyi kirametu dat perveriye bo Kurdistane hebu. Hizrek ku hervek kasimlo ticar derfeta bidaviyanina ve peyda nekir, leli hizir, ruh u cane her kurdeki de bu hertimi unemir. Jidayik bun, malbat u PGH siyasi ya Simail Khan Shikak. Ciyeşiret eta gel, biçim girtina kesayeti ya peşevayek diroki. Simail Khan Shikak kuli diroka gele kurte binave hertim zindiye Simko te naskirin, li sala hezaru heştsedu hefta zayini. Beramber bi sala hezaru dusedu şestu şeşa roji, li devera çariyede ku deverek li navbera bajaren mako, khoy u urmiyedeye. Jihundire hoza teji şanazi uşna Shikak de jidayik bu. Bavevi, Mihemeda haye Shikak. Yek Shikhanen herikwe dihez li serdema kaçaryan de bu ku şiyana heza serbazi. Bandora eşireti u hişmendiya khweli reftara digel devleta navendi PGH. Heri bilin li sistema eşiretan de hebu. Hoza Shikak li ve serdeme vek yek şi mezintirin u khvedi bandortirin hozen Kurt li deveren sinoriyen li navbera İran Usmaniyan de tenaskirin. Jisalen destpekiyen zarokatiyede Simko digel vaten reberati siyaset şeru lihevkirine mezin bu ev kure hoz kure çiya u kure sinoran bu. Suruşta dijvaru berehma devere şeren berdevamen li navbera hezen deveri u pege u çihe jeopolitika hestiyara ku hoza Shikak livir bu ji Simko reberek afirand ku beri bikare dest bi penusan ahaftinan be feru hine zimane barut u siyasete bi bu. Li devrane ku Şahen Kaçar li Tehran'de mijule rikeberiya derbari u giredaybun bi Rusya u Britanyaybun, li sinoren Rojava'yı İran'de merek biçim digirt, ku ne dilbo aliye derbare hebu, ne paşeroja hvelik hizmet bi destila tariyede didit. Simko Shikak her jitemene nugihaniya hvede zani ku Kurd, heki nekare hve rizgar bike, deli listoka hezendinde endabibe. Vi khundina fermine bu leyakuhin bu, gelek kurtir jipirtuken zaningehande bu, perverde u himbunen vi li nava meydane, li danustandinen li navbera hoz u eşiretan, ji khaneten dirokiyen hikumeten navendi u ji can u azara khelke khwebu. Çivanya vi hevdem digel salen dawiyen set sala nozda bu. Devranek ku İmparatorya Osmaniyan li revşa hilveşine de, u li İran'de kaçari rubi behezi, lawazi u giredayi de bu. Li ve konahede tove nasyonalizm li nav gelek şinetevin rojilata navinde hatibu çandin. U Kurdancı yekem nişaneyin hişariya netevi li dilu hundiren çiyayan u li nav hozen khwede çeribandin. Simko bervajiye pirtira heri zede ya khanen hevserdem ku bitene li hizra hez erdu bandor histinan li devera khwede bun. Bi servateya gel hizir dikir u li ser difikiri. Evtegi hişti bu ku heki ziman nasname kinç erd u çandame jime bestandin. Edine hozek dimine ne çiyayek bo penabirine. Evtegi hiştin. Hala despeka hizra çudaya vili derhek siyaset hezu paşeroja kurdan bu. Hoza Shikak ji bereve li du alien sinoren li navbera İran u Osmaniyan de dijiyan.
Ev rewsh, Simco digelvatien coğrafyaya siyasi u sinordaninin modern gelek zutir jikesen dindana sandin. Vididit ku çava devlet mijule danina sinoran, avakirina arteşen modern u rekistinkirina sazien serkutkirine ne, her ev yek bu sedem ku hizrina viji gelek berfirehtir ji çarçoveya binyati ya hozu eşireti u çivaka moderna serdeme. Bilin bibe. Yekem pengawen siyasien Simco, pişti şehit buna biraye viçeveraha dest pekir. Lidema ku vekseroke hoza şikak hatihil bicartin, Kurd li İran u Osmaniye de li revşeke gelek dijvarde dijian. Ne hwediye devlete, ne ti rezgirtinek li van dihate kirin, u ne heta li çarçoveyn yasayan de bi fermi ne hatine naskirin. Evli demeke de dihatine hesibandin, ku an li diji dujminen devleta navendi şerbikinan bache bidin van. Simco evrevşa netene nedat perverane belku berizikeru şikandin dizani. Vi dikwest Kurd, vek her gelektin, mafe bir yardan li khwebire vebiri u berevaniya revaji kesayeti u nasnameya khwebe. Ev aviru hizrin ku devrein sultan u şahan de herduyan bitene birepirina fermanji kelke dikwestin, biveri u paşeroj biniyek mezin dikwest u Simco ev yek hebun. Dibe berçav bigirin kukoka nasyonalizima Kurd li ve serdemede gelek savabu, le Simco bişiyana bireveberi u hişmendiya khwe bi çavrohniya reberatiya khwe, dizani ku takereya man, tekoşina ru bi hişmendiya neteviye. Vi bi cihesekinin biser şanazien hozu eşiretan, destavete avakirin u pekanine yekiti li navbera Kurdan u yekem pengavbo avakirina hezeke rekistinki yahvedi disiplin, velat parez u netevi hilgirtin. Her visa Simco li pewendin khwede digel reberen Kurden li Osmani, kefgaz u heta Evropae, Helda nasnameya Kurd vek pirsek netevi u diroki bide berçav. Li ve derhekede li pevajoya heldan bo khud muhtariya Kurdistane u pevendi li navbera shoreşvanen rojilat u rojavaye Kurdistane, roleke bingehin u yekaliker hebu. Li gotinen dawiyen ve beşede dibe begotin ku. Simco bitene kure eşiretan hoz nebu, ev zaroke konahek diroki bu. Li konahekede ku gelci hundire hozu şeriyetan de seri hildan, u reberek vi dibia li navbera pebenbun bi derbasbuye u avakirina paşeroje, yekil bijartiba, u vi bi hemu gef u metririsyen serreya vi, doza paşeroje hil bijart. Kesayeti, hiziru şevaza rekistina reberatiya Simco şikak ji şervaniye ve hetabun bir rebere karizmatike tevgere. Kesayetiya Simco şikak. Yekşivan kesayetiyane yeku bir derbas buna dem, netene kemreng nabuye. Belkuli le kolinin nu ji şirovekirina siyasi u kesayetiya vi, ev herber çavtir ji buye. Li şirovekirina kesayetiya vi demirov nikare bi hesani libertek nişandanen viyen kesin, Armancen viyen kesin, çarçoveya hizrin u hervisa şevaz, u rekistina reberatiya vi li vare çografi u siyasiya ve devrane, derbasbu. Simco bervajiye pirtira reberen deveri ku mijule hevriki u rikeberiya eşereti u dakhwazien sinordaren eşereti bun, Simco ditingehek gelek berfirehtir hebu. Vi her ji destbeka şoreşa khwede, bi diji rejima şahi, pirseka binave Kurdistane li hizrina khwede kiribu bingeh. Tevi ku hinek gotinen fermi en rejima pehlevi u çavkanien hevali digelvan, heldane ku Simco bi kesayetiyek bi tene eşereti u şerhwaz bidin nişandan, le çavkanien bi belgeyen fermi en diroki, bi biraninen kesen serdemavi u le kolinen li pevajoya rekistinen vide, tehuya ku Simco her ji destbeke ve bo çekirina yekitiya hoz u eşireten cuda, helda. Simco bo yekem çarkari girupen serbazi en perakende en Kurd li jeralayeke de kombike. Alayek ku livede azadi u nasnmeya Kurdi hatibu ve nakirin. Li reftaru şevaza reberatiya Simco de şevazek ji karizma bun u baveri bi khwebuneke netewite ditin, ku ev bir reberek servetir ji çoğrafyaya vide guherand. Simco ne tene digel khanen dinen Kurd danustandin dikir. Belku ev bo yekgirtina siyasi handidan. Şevazen serbazien viji bervajiye hizra gişti, ku bi tene çiriki nas dikin, Khwedien stratejien peşkevti u rekistinkirien şerbun jidanina keminu boseyan ve heta erişkirinen biruski u lezgin u paşvekişanen taktiki bu.
Hizren Simko, Tevlihevi u harmoniek și azadikwazi, Seha Diroki ya sitem ditina gele Kurd u dakwazia vi, avakirina devleta serbik ve anhwebire veberbu. Tevi ku belge didin kuya Simko bihuri u klasik vek tevgeren modern, dahuyania niviski ya siyasi belav nekir. Le reftaren siyasi u çivakien vi, nişandere hizrina vi ya kahima rekistinkiri boşirovekirina dubare ya PGH Kurd li develbu. Vi bibashi dizani ku PKT-ya navendiya devleta pehlevi, ti çihek bo çırbiçurien çandi, kulturi, zimani u netevinine, u yek netev yek ziman yek şah, tene formulek bo cinav birina Kurdan, Azerian, Beluçan, Ereban, Tirkemenan u etniken dinu netevin dine. Simko şikakli serve baveriye bu ku bedengi, bo gele Kurd bivate u manaya cinavçonu mirineye, u heki her gelek bo mafe hue şerneke, neteneli diroke de enda bibe, belku nifşa beya ve jide vi sivikatikirin inkar kirine mezim bibe. Leuma Simko li navbera çeku peyve, çekil bicart, nebo şerkvaziye, belku vek davi re bo berevani li mafe hebuna gel. Reberia vitevi ku hinek şaşiye taktiki hebun, lebi gelemper pevajoyek rubi peşve uhvedi bandor bu, Simko ticar bi kiregirtiyan dest nişankirine bu. Simko ne dest nişankiriyen Britaniyayan bu, u ne muçehore Osmaniyanan Rusiyan. Belku Simko her tim u bi berdevami heul dida kuli meydana listoken hezen deveri de bo berjevendi. U bi kazanca pirsa Kurdistane bi guherine, u heta hinek çar neçar bi danustandina agirbesten demkidi bu. Simko li sistema serbazia huede bi awayek nive navendite koşin dikir. Ev hem reber bu, u hem meydandar bu, hem fermandida, u hem hueli eni aşerde peşengeşer bu. Ev taybetmendin Simko bune sedem ku pirania civanen Kurdistane, hetayen ku jihoza şikakan jinebun, tevli refen hezen şervanen şoreşa vi bibun, vi hizir u moraleke nasyonalisti hebu, u bu simbola berkvedana Kurdan li hember şahan. Li davia ve beşedi bebegotin ku Simko şikak reberek deverine bu, belku binyatu naveroka hizrineke dirokia taybet birizgariye bu. Vi bi fidakirina çanek hue, u bi huina hue da nivisandin ku Kurdbun tawan nine. Mafe u heki ev mafli çarçoveyn aştikvazane de bi fermineyn askirin, mafe ve yeke heye kuli pesema ve de şerbike, ber hue bide, u heta çane hue ji fidabike. Khaneta rejima şah u terör kirina Simko, hilveşina ha azadiye. Li salen dawiyen setsala bistande rejima pehlevi bi tekeskirin boser kahim kirina heza navendi u bireve birina siyasetin santralisti anku navend gira, hemu tevger u reberen deveri u netevi bi gef boser yek parçeya aha İrane, anku temamiyete erzi dihesiband. Live navberede. Simail Khan Şikak, kubireya reberatiya hueya karizmatik u şiana serbaziya hueya berçav. Bu simbola hişarbuna gele Kurd, zedetir ji her rebereki din bo devleta navendi bi gefa metirsidar dihate hiseb. Rejima pehvi bi taybet Rizakhane Mirpenç bi bashi dizani kuşiyana serbaziya vi li hember Simko u hezen vi, sinordare u şergiran digel Simko, dikare keyranen rejime gelek berfirehtir bike. Leuma bir yarda ku bi reyen siyasi, khapandin u li daviyede bi terör kirine, li hember vi rebere netevi bi sekine. Biryar u plana rejime evyeka bu kuli destpekede, bo amade kirina revşa danustandin u gotubejan, Simko beke dafa hue u li derfetekede viji navbibe. Li sala hezarune sidusi azayini, rejime bişandina niviseke fermi ev bo kombuneke gazikir, kuli rude bo aşiti u gotubejan bu. Leli pişt ve perdeye de pirek u planek gemar bo kuştina naçameraneye Simko bu. Simko bi piştraspun bi rasti u bi armanca parastin u peşkistina armanca netevi be çek digel hejmarek ji hevalen kveçu çihe kombune. Ev baverikirin bir rejime bu, hala guherin li diroka Kurdistane. Li ve kombune de hezen hikumi. Simko dorpeç kirin u li kiryareke nemirovane u bi kanete ev terör kirin. Ev terör kirina netene terör kirinek siyasi bu. Belku peyameke rohon bihemu reberan u kelke bu, ku hebuna biveriya serbik ve bun u azadiye. Şah-ı İran'e ticar derfete nade ku denge azadiye li ahajer deşilata vide bilin bibe. Bi ve terör kirine,
Rejima Pehlevi helda ku Kurdan ji li peyketin bo mafekwe vegerine, lebi berwaji, teror kirina Simko vek peşkeleke bu, ku alaven berkwedan u nasyonalizma Kurd li dile kelke de geçtirkir. Ikane tekviha ku li rude li çarçovea danustan dinek aşitik vazne didane nişandan, leli rastiye de kiryarek serbazi u teroristi bu. Bir henere siyaseten serkutkarane u hovitiyen rejima diktatoriye bu ku bo parastina hez, biçuktirin nermetininin. Mirata Simko u Karlikeri u Bandoravili ser tevgeren nasyonalistiyen Kurd. Pişti teror kirina neça meraneye Simko, gelek kesan va hizir dikirin, kuev buyera dikare serkuta teva va nasyonalizma Kurdi li peyhwebine, u tevgeren serbikhuehwaz neçar bi bedengiye bige. Le diroke tiştek dingot, teror kirina Simko ne kudaviyanin ne bu. Belku despeka konakheke nu bu, konakhek ku livir de hizir u armançen vi bi şevazek berfirehtir u rekistin kiritir jibere, li dilu hundire tevgeren pişti viyen Kurdistane de seri hildan. Simko binave bave nasyonalisma nuya Kurd naskirin. Çimki boyekem car, vatea gele Kurd servetir ji peyvendi u giredanen eşiret u hoz ve ani rojeve. Ev hizrin li deyken payişti, vi bi taybet li avakirina komara Kurdistane li bajare mihabadede. Li sala hezaru nehsedu çilu şeşa zayini u pişti ve komare li biçim girtin. U çarçoveya hizben siyasi u serbazi ve hizba demokrat a Kurdistana İran'ede ve da huya. Tevgeren siyasiyen Kurd pişti Simko. Mirata vivek simbol u hemayek ji berkwedan u nasnameya Kurd, parastin u gelek ji reber u şoreşvanen pişti vi. Simko vek çavkanya re nişandere binav kirine. Ev mirat pebendi u sozdari bi serbikveya kulturi, siyasi u civaki, u hervisa ravestan u seri hildan bi dici siyasetin serkutker u tepeserkeren hikimeten navendi ji li xwe digre. Li varere kistine de ji, Simko rola bingehin u yekaliker liyekem biçimdan bir çarço veya heza serbaziya xwedi disiplina Kurdi de hebu. Kuminaka ve lisalen piştre de ji aliye hizben çur biçuren Kurdi de hatine rekistin kirin. Reberi kirina vida huya ku tevgerek neteviya serkevti, hevcehi bir harmoni u tevliheviyek ji reberatiya karizmatik, rekistina serbazi u yekitiya siyasi heye. Ji aliye din ve şehit buna Simko bu sedema peydabun çebuna sehayv girtin. U yekitiya li navbera hoz u eşireten cuda u girupen Kurdi ku bi derbasbuna dem, parparbuna eşireti gihişte asa xweya heri kem u çihe xwe bi seha netevi buneda. Irona ve Simko, hervek hema u simbola berkwedan li hember saytem u serkut kirine, u simbolek ji armancen azadihwazane u serbikweihwaziya Kurdan, li hizir u dile her Kurdeki de zindiye. Li veje, muzik u kultura siyasiya Kurd de vi pegehek taybeteye u li salvegera şehit buna vide, hertim bir henere morala şoreşvani u fidakariyeye. Encam Simko simbola hertimiya berkwedan u nasyonalizma Kurd. Simail Khan Şikak naskiri bi Simko servetir jinavek li diroka Kurdistanedeye. Ev nunere iradeyekeye kuli hember saytem u serkute de sekini u rihe berkvedane li hundire gele Kurd de afirand. Ciyanu şehit bunavi ne bitene serbihoriyek şişoreşvaniya kesine. Belku nişandere guherine kur li diroka siyasi u civakiya Kurdane. Simko li doreyeke de ku nasyonalizma Kurd, hej li meydana siyasi de nebu, bi hişmendiya xweya be mina ku reberiya karizmatika xwe, yem pira yekiti li navbera hozu eşireten durcihev de avakir, u agire nasnameya netevi hilkir. Ev nasname ku peştitir li çarçoveya eşiret u deverande, hatibu sinordar kirin, bo gele Kurd bu destkevtek cihani. Teror kirina neçameraneya Simko ji aliye rejima Pehlevi ve nebi tene hevdanek bo nehiştina rebereki bu. Belku nişandere tirsa ve rejime ji hişarbun u yekitiya Kurdan bu. Ev kiryara bi ikanet, li haleke de herikina khwina Simko bu. Ev yek bu hez u biziviner bo tevgeren netevi u azadikwaziya pişti şehit bunavi. Dozek ku Simko dest pekir, edi nehate dahistrin. Belku nivşen pişti vi, bire nişanderi jivi, alaya berkvedane bilind kirin. Mirata Simko, jivare siyasi, şandi u serbazi, situn u binge tevgeren Kurdiyen pişti xwe biçimda.
Ji Komara Kurdistane ve bigre heta Hizba Demokrata Kurdistana İranê û Hizbûre kiravên din netewî her yek beşek ji hîzir û karên Simko lî stûyek vegirtîne. Li encamê de Simko ne kehremanek deverî, belku Sîma û Rûkek Kurdistanî û cîhanî ji şoreş û berkvedan lî pêk hema bîdestvanîna mafên gelan û azadiyên bingehîne. Jiyana vî de xuya ku lî pêketîna bo bîdestvanîna maf hekî bî îrade, yekîtî û berkvedanê be, tîhezek şiyana rawestan lî hember de nîne. Bîvepêkê, lêkolîn û şîrovekirina ciyan û armançên Simko, nebî tenê bo sehkirîn û têgihiştîn jî dîroka Kurdistanê giringiyek hestiyar heye, belku bî nasîna çalîşan û rêkarên îro û paşeroja vî gelî, de şala herî bîhêz û yekalîker û rekweşker û rêveker be. مرجك لري نشتمان بي هزاور جيني بقربان بي مرجك لري نشتمان بي هزاور جيني بقربان بي آواش نباو هر دمردم كسيش ياودي ندكردم بو مرگزين دودة بموا تاوزا كي لبير دتموا لاوشمان گرسر دنيتوا بيرمان هر دتنيتوا همو تنو که خوینک من رزگار بود